खुंजरी ISTV की पाव मियंग ताबी बसिंग बुताराम नौचरी अहन बद मरोइबा पाव मणिपुर सरकार अमदी तोंगान तोंगान बलुप कयाना सिंधुना मफम कयादा अथौबा सिंगी नुमित पालन पांगथोकनख्रे अमदी मिनिस्टर सिंधोक सिंजिनगी मतंगदा MLA सिंगा तानरगा थबक पाइखतकनी हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबीना फोंदोखरे पाव संदोरंग पिजरी लिसिंग अमगा चानिपाल मरबुद्रा माथोइदा ब्रिटिश का लांथेंगनबदा मरेबा की दमक थवाइत कटख्रबा अथौबा सिंगबु निंगसिंगदुना ngasi अगस्त के तांग 12 असि अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित हाइना मणिपुर सरकार अमदी लनाइ लुप कयाना मणिपुर अमदी मणिपुर की मपालदा पाक्सना थौरम पांगथोकनख्रे ngasi angan bayukta hicham yaicam patta laiba bir tiken rajit ke yata pungda chief minister okram ibobina luchingduna thoronggi sarukama oina ikai khumna butkhre Thauramadu Deputy Chief Minister Gaikangam Yauna Atay Council of Ministers, MLA, Chief Secretary, DGP Amadi Atay Official Kayasu Sawyaki. First Manipur Rifles ki Akhanaba contingent Amana gun salute Pibagaloinana, Athauba Singi Mapamda minute ani 2 minute left to Nawa Funtoki. Amarumda Palace Compound Leba Thangal Temple the Suthoramasi Pangtoki. Thangal General Gimafamda Chief Minister Okram Ibobina Luchingduna Lay Shukatki Athawasi Mafamda Manipur Rifles ki contingent Amana gun salute Pidunaikai Kunabutki. Thauramasi Protection and Preservation Committee Manipurna Sintuna Infal ki Jam Hall the Supangtoki. Thauramatuda Committee ki Convener E. Johnson, Thangal Naga Union ki L. Athangmi Thangal, Jelarung Union Assam Manipur, Nagaland ki Vice President Chandra Homoy Yauna, Civil Society Organization Kayagi, Luchingba Luching Bishingna Sarugyaki. Manipur University की प्रोफेसर M. Joy Kumar मदे मॉडर्न कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर H. इंद्र कुमार ना रिसोर्स पर्सन ओइना वांगांग की अतई वांगांग की बसिंगना अथौबा सिंगना लेबाक की दमकता थवाई कथोक पंगम की बदु ngasi मिरोल ना कौफम थोकते अथौबा सिंग वाखलोन अदु थुंगहन्ना बा ngasi मिरोल ना अपुन बगी फिरेप अमा लौमिनना बा तंगाई फदे हाइबा वाफम सिंग फोंदोक नखे अमुको की प्रेसिडेंट डॉक्टर मनी खुमना अवांग नुंपोक लमदमदा न्यू कॉलोनियलिज्म ना कयाम सोक्सिल हले हाइबदु नैनब मतम ओइरे लमदम असिदा तमथिरबा आइन कया थमदुना मिचम कया चैथेंग पिरि हाइबा वाफम फोंदोके मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सुसिंदुना कांग्रेस भवनदा अथौबा सिंगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने सुसिंदुना कांग्रेस भवनदा पेट्रियट्स डे की थौरम पांगथोकी लेखिदबा अथौबा थंगल जनरल ब्यूटी कैंडिडेट अमदी पौना ब्रजबा सिगी फोटोदा नियामना लेसु कतने काइखनबा उठके थौरमदुदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम अथै मिनिस्टर सिंह MLA अमदी कांग्रेस कर्मी के सुसरुयाकी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखांगम न फोंदोकिबदा अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित थौरम पांगथोकपदा लेसु खर कटलगा नयाक निंगसिंग बदुनते मखोयना पामजरंबा वाखलोन अदु नियामना मतम लैब किबिकता निंगसिंग दुन लैब मथौताय हाइकी मखोयबु लैखिद्रबा जबतारे पपुनमखि दमक्ता ngasi miroi damakta haida thawai thagraba du athobasing adu apung phana sadan jini katba ka thamba kutwa oigani hachi am khudi makta kumam section ba du ba jaba am oishnu hadai so tongni jabaga loina mayam da asigumba wakhan jakpa punam chenmenasi hada ayapil tawjani Lamphedba Regional Institute of Medical Sciences RIMS तसु अथौबा सिंगी निंगसिंग थौरम पालन एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो पांगथोकी थौरमदुदा RIMS के डायरेक्टर प्रोफेसर S सेकरजीत मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अमुबा अतै डॉक्टर सिंह स्टाफ नर्स अमदी महिरोई सिंह सुसरुयाकी डायरेक्टर सेकरजीत ना पेट्रियट्स डे गमरी लेना वांगांकी मसी अखरे निंगसंगलागा अखोई सि क्यामु याम थोना फमिनो इनडोमिटेबल स्पिरिट लेबा मणिपुर मसा मयाम सि कोई करेज हाबनबा अखोई जु मोइदोंना इंडिपेंडेंट ओइबा पामबा थोना फबा अदुगा फाइट अगेंस्ट सेपरेशन तौजे हाबसि निंगसंगनबिदमक्ता मसी अखोई ऑब्जर्व तौजबनि कांसीपुर लेबा न्यू लाइट पब्लिक स्कूल दसु स्कूल असिगी मैनेजमेंट कमिटी ने सिंधुना पेट्रियट्स डे की थोरम पांगथोकी थौरमदुदा नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी के हाना प्रिंसिपल वरंबा टी पूर्णचंद्र लंगथबाल मंत्री खोंगी प्रधान ए इमोटोंबा अमदी बुद्धिस्ट काउंसिल मणिपुर की सेक्रेटरी एन मणिकांत सुसरुयाकी वांगांग किबसिना निंखा तमना लेजरम मणिपुरना मतौ करम भारत पुंखी अमदी हौजी कोरिब मणिपुर की सिचुएशन असिगी मतांगदा वांगांग दना महिरोई सिंह द खंगनकी मगी मसक्तो तुमतंग येंगा मोई याम नुसिबा नंगनगी वाकन बदो जिंजलगा ने क्रिस्टल बिना काजो बदो
अथौबसिंगी पालन थौरमसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश न सिंधुना नीटाई पाचुतेक लेबा पार्टी असिगी ऑफिस त पांगथोखे पार्टी असिगी लुचिंगबी कयाना अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमना बुटखे थौरंग मरी लेनाना पीस एंड हार्मोनी हाइबा थीमदा महिरोय सिंगी लायक पचांगदमनखे स्टर्न स्टूडेंट्स क्लब न सिंधुना क्लब असिदा अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित थौरम पांगथोखे अथौबसिंगी फोटोदा लैसु कतुना इकाई खुमना बुट पगलोइनाना महिरोय सिंगी सैरेंग वारी अमदी मोनोलॉग न चिंगबा चांगदमनबसु पांगथोखे मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस नसु या स्कूल दा लेबा पार्टी असिगी ऑफिस दा प्रेसिडेंट टी श्याम कुमार न थौरम मपोइदुना अथौबसिंगी मफमदा हाइकलेका तंबगा लोइनाना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाई खुमना बुट क्रे हारी अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित का मरी लेनाना रूमॉल थिएटर के आर्टिस्ट सिंगना सानाबा जनीगा कुंट्रामाथोइरक सुबा बीर टिकेंद्रजीत ड्रामा मियामदा उठखे हियांगथांगदसु एजुकेटेड यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन न सिंधुना क्लब असिगी संगलेंदा अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित थौरम पांगथोखे थौरंग मरी लेनाना उचारा कयासु थाखे नेप्रा मेंजोर पुखरीमपाल यूथ डेवलपमेंट एसोसिएशन सुसिंदुना अथौबसिंगी निंगसिंग थौरम लेकाई असिगी कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखे लैखिद्रबा अथौबा बीर टिकेंद्रजीत अमदी थंगाल जनरल गे फोटोदा मियामना लैसु कतुना इकाई खुमना बुटखे फिल्म एकेडमी मणिपुर नसु गवर्नर रोड लेबा एकेडमी असिगी ऑफिस दा अथौबसिंगी निंगसिंग नुमित पांगथोखे एकेडमी असिगी मियोय कयाना अथौबसिंगी मफमदा लैसु कतुना इकाई खुमना बुटखे मणिपुर सरकार के एमएलए कुनगा तरेटना मिनिस्टर सफल तौनबा दाबी तौदुना लाखिबसिगी मतांगदा चीफ मिनिस्टर ना एमएलए सिंग तानादुना थबक पाइखतकनी हाइना फोंदोखरे रमसिदा रिपोर्ट हमा Wasi BT Roto Laiba Congress Babanda MPCC na Sinduna Pangtokpa Patriots Day Celebration Yawbal Lakpada Pamisan Hangbo Wangi Bakum Piriduna Chief Minister Okram Ibo Bisina Wafumasi Fondo Kibane AICC ki General Secretary Regional Falerona Risapul Tobugi Matangda Chief Minister ge Apamagi Matungi le Hairamba Duda Hojik Kari Thorang Laige Hain Hangbo Wahang da Chief Minister na Masi Araiba Dinate Adubu State Asigi Oina MPCC MLA Singh Amudi Minister Singh Punna Famina Duna Yamna Kupna Khanagane Kontang Asi Lokatpada Amangba Amadi Atong Bakari Laigini Haibu Punna Yeminaraga Tabuk Lokotkani Haibu Wapam Chief Minister Okram Ibo Bisina Fondoki collective responsibility ni party high command Tanaba state party Tanaba Machine Tauraga decision maybe Mayam Masi arrive at exercise now it is active consideration. Nakalamuranda Inner Line Permit System gi Matangda Hangbo Wahangi Pakum Piraduna Manipur gi Tungi Pibamasi Kari Oigini Haiba Wakalonda Manipur Sarkarna Kanna Wak Tauri Haina Chief Minister Okram Ibo Bisina Fondoki Hojik Sarkarna ILF Channel Naba Honabada all political party Mipum Kaubugulena legal experts in Tanaduna State Nangamba Amadingam Dabakaya Yengli Kongjam Sansilibus Sing Asi Yamana CSO Singi Mute Singa Wari Sanana Bagi Tabakasi Karatapani Hojik Yamna Kana Honori sitting the legal experts in bar association where university intellectual professors in next sitting ILP Chanabagi Matanga State Keeper Bugi Wangada Lerebusu Puna Equi Kari Toxica Haibudu Sarkarna Sem Saduna Lere Masida Lana Kanbigano Haraduna Amabu National Function Ama Oriba 15 August Ki Toram Yauroi Hariba City Tohoningde Yaw Dubuyaro Haibudingamde Adubu Independence Day di Toram di Puna Sargyamina Si Haina Chief Minister Okram Ibo Bisina Miyamda Apil Toki UN Sinatura Bento National Function Se Bento something like non-cooperation maybe in the hill or in the valley. National function ISTV Power with McCain Ranjana Mudina Revan Phillips Congress Baban Imphal Tidim Lambi Pathok Chokthokpana Maramoiduna Lambi asida puriba electric wire amadi ISTV network ki optical fiber line sing Hongdok Hongjin Tawbana Maramoiduna Ru Vision Keshamthong na konba Tidim road ki mafam singda numit humnirom network asiki program sing yenghanbada khudong chada bakhara laigani haina Ru Vision na khanglakpei Auzi break ki matungda amuka nataram nokjari makhada pa pauda Manipur da inner line permit system tana lu haiduna hobo mara kaisam laikai da lamdam adom ki mera pai bi amadi club ki members singna kaisam laikai community center da wakan mifam chathaki athawba singi mafam da chu leishu katunai kai khumna putki
Amaramda inner line permit system chanhalu haina hawba marak lorembam lekai gi mera paibi imaibel singnasu tamphalai rembi sanglenda miyam gi oiba wakan mifam chathaki Muhammad Hafizur Rahman Kauba Chahi Taragatarglom Suraba Nupa Macha Ama Zatkiba August ki tang Taraganithoi ki numitung ba matungda mayumdagi mangkre hari mahak wakal gi lainana naraba miyoi ni phut manga ga inchi manga rom wangi masa pai kuchungawi mahak ki marai bakta dak ama lei hari mahak na mayumdagi zatkiba matamda violet machugi longpen ama setki pink machugi furit ama litki kanagumba singna mahak pu thengna birabadi manak na police station da sinabi hari Lions Club of Impal Lemerolna sees a blood bank and transfusion service kapuna sinduna Dulel Airport Laiba Taranitho Shuba Bihar Regimenta blood donation camp ama pangthokre personal yankhairomna idan tongnake Bihar Regiment Kishio US Randua Su Saryake Lemerol gi President Gomtina athoba singi ningsing numit kamari lainana blood donation camp asi pangthokpani e haibasi mioi bana yamna maruiba posak amani phongtokhi maruoiba darkar matunda directaba i yauna mine himba ngamdaba aduga singba mayam asi khalroga akhina singba function asi pangthokjabani asigi yamna afaba numit habadi patriots ke sida akhina masi function ni tongnaba ina thawina sinjaba New Chekon dagi Old Chekon tabalambi ki nagyata lairiba amod akai sing ngasi Imphal East Commando na IMC ka loina na singtokre Imphal East Commando gi OCP achauba made IMC ki counselor Umesh na chingba mioi kaya na social service atuda sarugyaki Netaji Subhash Chandra Bose na Moirang de Yorktuna INA linkhat khibada saruk yakiba freedom fighter ki mingthon pangkraba khumbong mayum jugesor ngasi ayuk thangmaiban lorung pure lekai da leiba masagi mayum da lekidre masagi chahi marbudra mari sukre bharat ki president Abdul Kalam amadi Pratibha Patel na freedom fighter ki tongan ba award sing piduna ikai khunabut kraba misakni Consumers Know Your Rights haiba thimda nomagi awareness program ama Tamenglongi United Baptist Complex ta pangthokre Consumers Affairs Food and Public Distribution na sponsor tautuna Consumers Club Tamenglong na sinduna pangthokiba thoram aduda Tamenglongi DC C Arthur Consumers Club Manipuri President P Aruna maroiba music oina saruyaki tongan ba resource person kayana awareness program asigi matangda wangangki DC Arthur na consumers singi phangpham thokpa hak phanganab khonabada sarkar civil society organization amadi miyam gi chapmanaba thotang lai phongdoki Hauzik maroiba pau amona Manipur sarkar amadi tongan baluk kayana sinduna mafam kayada athoba singi nimit palan pangthoknakre amadi minister sindok sinjingi matangda MLA singat tanarga thabak paikhatkani haina je minister Okram Ibobina phongdokre ISTV na pizza pau hauzik ki wana di matang se loijare mi ku khargi matungda ehenba pau singa loinana amona